Whaatalo whaatolo Samoa Entertainment TV I le amatanga o nei fo I vai aso mai e pia. Ai alo mai o le whaopoponga le nei o Watamua. E le aise whai unga le palemene o whai elfa ama vai ngā whai pule o whaleata wha, ma le tu malo si umu le sunga ale vena ale, matu uana sii. O le tali mai le fionga le fonga whetalai o le mota li o pali I te eo maspau. Ina o tātou fisilingia I santali atu le tusia le taitai o le HRPP. Tule pasa ile le mali le ngoi. O le sofa no ve malentu se tuele sunga tule e pole fonga fitalai tu sai. Mai tula fono fai ngā palota. Po le ase fina ngalo le fonga fitalai tu malone wa avanoa no foa. Ona e fia tape na mama watu. Nia lato sui. Papenei au maua le tala. Yala fa mama. Ya, mana ve anafila o. Tusia ale. O tfafta ia le o maua le lan fasi silanga ia ma mo fo yo alo fanga mo le fionga le fai pule ma le aiva na ale la wale mo wai I le ime kamale ko wale vo ma ko le ko se wa mo ta fo ime e foi e mawai a lewa avenil taiao ia le mato tus e le fonf talai tapai son finangalo wa le wa vano ia no folto wa le mo se fainga palota le titi pai lex tu sei mal tu la fono le lo ia nei e matou tilo la ia tu sana amata no mai annafi il termino o mawainai le ia il fasalonga Peita il tato fatal noanga ma le fionga le fonga fetalai na ia saunoa o le wha vaenga fai pule lo avel vaenga fa fai ai le o le palemene o le tula fono tu maula vai le na ai o te tonu le wha vaenga lo tal no mai ai e na o le wha amsinonga mawalunga la vai au iai lana fa awinga ina male fa ai unga o na tulanga le se malo si anga le fonga talai mal pal mene fa alewa e fa ale nga I fuel no force I tu malo vanga nai fa msinonga ma walunga te fai el fa unga a fai o lo tilo tula fono fai nga palota sa no li o e na o le fa msinonga ma walunga e na te fai el fa winga ina o tula fono ai le fonga fitalai o mauti no ele fo ni folfolanga al fai pule fa le fa le sunga ale e alu ese ma le HRPP peitai o le afa tau nu fata siai ma le faipule le tu malo si umu na tu sa o ele sa no ngal pale mia ile na taimi wa leva na le to HRPP to fatu unsi ma ave ia ile tala e silil fa ma vaiane o le fa ma vainga faipule umane e to lua ina ia mawai se sa lo tonga o leo lai tu malo tonu palmene ma o tu ai nei fatu to tasi mo tau sanga o tutoial no fo inga sulfitu ale palemene o Samoa. E amatatu le aso sfuru lima o Novema, le ava este ai le talo fa pasa Amerika Samoa. Itala maltato sa upu sa e toyeta whenga I mali o fola le kova na sili o le territorial fato a fatau nuol na fatau le aso sul lima o masina nei. Talwe o mai nei, o lo tapuni a petua oi fa alvao malo Amerika Samoa. O moli mawina le ai tui tangata fai malanga atu le territory wana tangata fai ngā ruenga ma tangata I malanga I whaalawelawe pe o malium tangata no fo Maui Amerika Samoa o lo ave I aile wha mua. Pe tai o tangata malanga siasi pe ta whawhau atu I Amerika Samoa e le o whaatino le nala asanga. O le talo whapas lea o lo fai ngata aile whaatino ngau pepa malanga I Amerika Samoa. O moli mawina tutu salava ma le pepa sa masani o na whaatu muilunga o le waalele. Mo le taunu watu, po o le tau tinonga. Ai o le whainga tai tangata malanga. O nei wha o ngā aifso ta inga tele vave ai le o tangata uma. E ma whai o nau lātou whaatino na awala. O wheso ta inga ilunga o telefoni pa o computers. Mai watu atuai nei, ile masina whau o te se mai tala alo I ai. Tua oi wha vao malo a Amerika Samoa. Inisio tala o lo fa awau lava le alu ilunga o faitau tangata Samoa I Australia wa afia I soli ngā tu la fono.
E o fia i tupulanga te lavou, o le vau ngali te lavou ma matua, ai o matua, e pe on wha maonia mai ma mōli ma wina e le tātou pa anga i tutonu ngā luenga wha loto i whale, ale malo Australia. Nā sia le tātou pa anga i Australia, mta ngā luenga o saunga le mū, mal pui pui ngō whanau, le Australia Child Protection. Ma wha maonia mai ai, le si itia o le numero, mta upu tau sa wanga i whanau, tina, tamaitai, ma tā ina tuai tupulanga te lavou, i le nonofo i lungo a wala po street kids se tangu fia fuala au whasa, o le pauta, drugs and alcohol ma ava malosi, a o tina ma whana witi, wa ave ino fuanga o whalawala whafose i le tu maupo temporary emergency housing, e tau wha o fia i manisi foi a inga wa a fia i nei sa wanga. Moli mawina mai e whaisi ma walunga telo leo whai o a inga Samoa, o lo ova aia e lea mata ngā luenga, ma ave ese ala tau whanau o wha maonia le a fia i sa wanga. Ta ua mai fo le tātou paanga i tonu o wha anonoanga, ona o a fianga o tātou tangata na soifuane ia o onga wha kirisiano. Wha tal noa le tātou paanga stasi o wha whiangainga, ai le mana o wha i lolon swafa mai e ta ua e tusa ai ma pōlenga le alia e ane i a inga i tonu e ka le sia Samoa. Wha i lo manino ai el whaife au, e moni tūlanga tau maftianga o lo whiangai pia mtina ma whanau, ona o sa wanga. O whautua ina mta ngā luenga o saunga le mū, ma le puipuinga o whanau le Australia Child Protection, le toe wha malo sio maftanga wha afsoai, e to tonu ai ngā tonu fso soani le toe tapu ai, o tū manga i whanua file mū saunga le mū, ma le alofa i to tonu ai ngā Samoa Australia. O le leo leo atua o i taimi o malolonga a inga, e le tāpua inga o tā longa la kapia na au. O se awanua le au maua le ai fe e iai i le me ngata ai le e fia al tangataia i le tū ngā o le pō. E au noa mal whaalavelawea isi fo i tua oi. Ai o sau nolta mamatua ia yungi maunga o tula e lele o a inga ume i TV ma fe e i whaapea i le leva o le pō, ai o le vaveau. Pe ta iwa talia lava lea wha amalomaloa, ma lea soli tula fonua a inga ona o le tāpua inga o tā longa whanau i whafo. Tala nolta mamatua ia yuni o le tā longa lea le toa Samoa le vaveau, na amata i lo na le toe mawhaisa na moe o lava ina umal tā longa, a wae silia i le itu la. E na te ilo ngofia ua sikoa le toa Samoa, ona e pei lava i a whaatasi le fe e tua oi, a ta oto lava ia ma tili ai ona pūlo ta ailo na ia afu i le ita tele, o le mawhai ai ona toe moe. Pe tai o se tā longa na moli mawina le tau wha i malo losi o au e lua, ai na malo lava le toa Samoa ia tonga, i le lua se fulu le sifurvalu. O ta pena atua inel tua Samoa lata longa ma ingelani le semi-final o le ipo lalangi le lakapiliki. Ai ta alo New Zealand Australia i le semi-final e sa ili ai au. E ta alo mo le siampino le liki ingelani lua o lua. E tu saltolu se fulu tamali i fai upu a fiu anga masui e se fulu o le tokmanga mo e popua ngā tia le Samoa Victim Support Group Representatives inu. Sa fili mai i tausanga e lua fe lua se fulu, e whaia so enga mwha ingoa ele sa wale alofa. O ila tōta ua ilunga na whaatasia umai se o onga na whaia le vaya sone i le potu whono le whaltupe o atina ai apia. O le aungaina i o lato maua le tomai e whaafoe ai le Samoa Village Survey, po so enga o le soifu o nuu i Samoa. Na whaatontonu lea o onga lua aso le tamai taipalangi, Dr. Genevieve Manel, mai Britannia ma sosoani iai lau whai ngā rua ngal Samoa Victim. O le sosu enga po le survey o le sila asanga lea o le sosu enga whātau sanga
o mata itu waile sao a fio anga I Samoa, ile puipuinga o Samoa whasanga I tamaitai. Mai lo tau la mua ile nei suesuenga, le vasenga o tangata suesu le University o le University College I Lonetona, Peletania tele. Ile whapa anga ma le University of Samoa, the National University of Samoa, ma whaatino, ele Samoa Victim Support Group, o le to manga muepo po ngatia. O le aunga o le o onga na whai ele vai a sole nei mo tangata whai upu mai tutonu nuu. Mo mua e la toi loa leo ngā suesuenga, ma awala au mai ei tangata I tonu suesuenga whai, ma le tā ua le ngā nuenga. Lua, whaataita inga o le suesuenga e peo to mai whaona po nei o whao ngā. Ma le lona tolu, o le whai o le awiwi po o se ata o ngā whea e whaatino ai le suesuenga, mai pe whaape whea o na maua se whaatananga I nuu po a inga. E umanele o onga o si le fiesu I o nuu. O le suesuenga e fsosoan iai I le SVSG, po o le tō manga mana pa anga, ia malama pe iai se au ngā pele ai I tutonu le se fulu nuu o Vili, e ngā lulu e ai mo leisi tausanga o iluma. O le mautuli loa o nei ngā luenga whaatina uma, o le whaititia leo sawanga whaasanga I tamaitai. O le alale naina ia mawhai o nei loa, po o ngā nei ngā luenga o lo whaatino il whaititia o sawanga, e te tau lava o na malama I tu ai ngā soifuanga, o soifu ai whawhine matamaloloa, I le taimi a o le iwhaia ngā luenga whaatino, ma le tuana iai o le nā taimi, ia I loa ai po iai ni suinga. Na o oina fo I tangata whai upu onu, e mua o na whaataitai I a lātou le suesuenga, whaanga ai a lātou tablets po telefoni whiawe ai. O le tūmata ina lea I le eu ma le tosonga o tamai ma ilima, o le au whai upu ilunga o lātou tablets ma telefoni. O le suesuenga lea o ngā whamtangata o fisa o whai numero wha maumau a Samoa, po le Samoa Bureau of Statistics, ai o le tiute o le au whai upu o nuu na a waile o onga, o le au mai lea o tangata, e whasilingia I le suesuenga, ai o no whanga, ma se whaatananga e whaatino I le ngānuenga I nuu. Tau no le prestene o le tō manga sili niulina jang, a o whaanga solo ai le tausanga lona tonu o le nei suesuenga, o le whainga lea I se suinga, o le whaalawa I tele o na whaatala noa, oni fo ia po o fofo, o sa wanga whaasanga I tamaitai, o le whaasa mua lava ia le nā. Ma ia whaamalo ai le tolu se fulu o le au suesue a le tō manga I lo lato mata alia e o mai I le so, mai o se mitanga fo I lea o le pulenga. Ma whaatalo whalo I atu fo I le tamaitai fo mai Dr. Genevieve lewa ave ai nei o se tasio au ainga o le tō manga. Mo e po ngā tia e na te sila fia ai fo I. Whanga solonga o le polkalame po le plo e tima lo na taunu. Lau Samoa Entertainment TV mai pia malantau tua le amtanga o nei fo I vai aso. Sfa poponga le aso atai au le alofa o le atua. Ai manuia tuenga o nei fo I aso ngafua.